Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Dunsana semuanya yang berada di Minangkabau, Sumatera Barat, yang ingin beraja-raja tentang mengimbaukan ataupun memulangkan sombah dalam acara kematian, dalam acara baralek, yang cukup simpel bisa dipelajari di situ. Kalau yang panjangnya ada jo tapi itu agak susah. Bagi kita yang cuma ingin sekedar bisa memulangkan sombah, ikutlah channelnya. Ikuti ya guys. Setelah mayat dikuburkan pada siang harinya, maka malamnya ada istilahnya mengaji semalam. Manonyo angku Sultan Bagindo. Ambongku. Kaungku Sultan kami mengimbau angku Sultan. Sungguh pun angku Sultan nanti imbau surang tapi wujudnya kepada kita nan basamo. Apa tu nang karimbon kaungku Sultan setontangan kojo kita ko. Lalu langku. Latibo wakotu jojong kue nan copek latibo dulu nan lambek sedang di jalan. Yo kita nanti jo kaji aja langku Sultan. Yo minta pemulai di angku Sultan Sultan. Lah sampai di angku pendito ya. Lah bilang olah Sultan. Sungguh pun lah sampai di angku pendito mulia. Bak pitu angku jo mangku. Elok sire di lega carano, elok kato di dangabuni. Kato surang babulati, kato sebasamo bawa bayo. Dek kami le duduk berdua bertiga, baso bangku sebentar aku. Adek yang biasa Ustaz. Mana angku pendito Sepanjang buah permintaan angku tako lah kami payokan lo di siku angku. Yo sama-sama bau maju lah kita angku. Kita suwan dan pandai angku. Amanong ku Sultan Bagindo Lalu langku. Kaungku juga kami mengimbau balik mangku. Sungguh pun angku nanti imbau sawang, tapi wujudnya kepada kita nan basamo mangku. Betul. Apa tu nan karimbon kaungku Sultan satontangan kojo kita ko. Panyakit nan basa kaji nan bamulo. Satontangan almarhum wang tua kita ko. Lah pendek umur lah panjang langkah daripada kita. Lah mengaji semalam lo kita kini yang ku Sultan. Mudah-mudahan Quran yang kita bacakan tako tatulak sekalian bola nikmat didatangkan Tuhan juga daya sampai ke nagoi. Kulima toiban yang kita bacakan tako sampai juga ke almarhum mendaan ku Sultan. Kok ange dingin, kok sompi lapang, kok kolam tawang. Membawa juga lah beliau ke surga deh. Manolah meninggalkan anak jo sucu, kori bori sanak sudara, ipa jo bisan, soba juga lah menerima musibah ku deh ku Sultan. Yo nak minta ibacon doa ning ku Sultan basamu ning ku Sultan. Lah sampai dan ku pendito mulia. Bilang olang ku Sultan. Pun lah sampai dan ku pendito. Yo bak pitu angku jua mangku. Elok siria di lega carano, elok kato di dangabuni. Kato surang babulati, kato basamo bawa bayo. Dek kami le duduk berdua bertiga basoba angku pendito sebentar ku. Mana angku pendito mulia? Kita suun aja yang pandai angku pendito. Sama menampung aja kita angku. Mana angku pendito mulia? Darengku tako di angku kini di kami mangku. Apa tu nang kadimbon kau angku tentang kojo kita ko. Kojo kita yo lah selesai mangku. Bak pitu angku juga, balai lah hampir sampai ke pulau, bakato lah hampir menantang kesudahan. Kami nanti zia jo namu angku, yo nak balik ke tempat masing-masing angku. Lope de angku jati nan suci jemu konan joni angku. Sampai angku Sultan ya. Bilang olang angku. Tunggu pun lah sampai de angku Sultan, yo bak pitu angku Sultan juga angku Sultan. Elok ciano dipelegakan elok kator bawa bayo. Kami le duduk berdua bertiga, basoba angku sebentar angku. Mana angku Sultan Bagindo Ambongku. Sepanjang buah permintaan angku tako lah kami payokan lo risikoku. Tentang permintaan angku tu lai kondak boleh pinta lai kabalaku mangku. Sungguh pun bitungku ado juga na di mukosi kami lengku. Sampai langku. Pertama setontangan almarhum kongku.
Semasa hidup beliau tentu tak lopet dari kilaf je salah dongku. Copek kaki talangkahan, copek tangan tawayan, copek mulut takatokan. Menyakiti kepada angkunan basamo. Yo nak bagi maaf di angkunan basamo dongku. Nah, kemudian kedua angku satantangan utang piutang. Andainya angku sama hidup beliau ko ada utang piutang mangku. Indak sempat beliau lunasi sama beliau hidup. Kalau bisa dirilakan, alhamdulillah bane mangku. Pang pun kok tak bisa dirilakan, kami selaku ahli waris menunggu kedatangan angku bersama risiko angku menyelesaikan secara kekeluargaanku. Dan daripada itu angku satontang kedatangan angku indak tatogu baduduan indak pada tompe kato-kato nan dulu nan takudian. Ampun jemaah suko jorila itu kami nan kaditingganku. Sampai dah angku pendito ya. Bilang-olangku. Sungguh pula sampai dah angku pendito ya bak pituh angku jo mangku. Elok siria di lega carano elok kato di danga bunyi. Lek kami le duduk berdua bertiga bahasa bangku sepantangku. Mana angku pendito Sepanjang buah permintaan angku takulah kami payon pakombang pelegakan dari sikongku. Apa buah penitahan angku setentang almarhumah yanglah mendului kita ko. Mau permohonan maaf dari ahli waris kepada kita nambah samo. Dua setontangan utang piutang. Yang ketiga setontangan kedatangan kami ko. Setontangan permohonan maaf takongku. Yaitu bonai tujuan kami tunda yuma mangku. Tontangan utang piutang aso indak ado do mangku. Pun bituku ko ado kami kedatang aja langsungnya kembali ku. Lain daripada itu ku kok kedatangan kami lain tatogu mangku. Paduduan lain di tompe atau katonan dulu lain dak takudian doh. Ampun jemaah suko jila kanan satu aja kita pulanganku. Baik si kondak kami dak angkunya ku. Setontangan permintaan angku tako. Jelai kondak boleh pinta lai kabalaku mangku. Coba lope angku juatinan suci jemu konan joni angku. Ada yang biasa kami pakai lengku. Jadi ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah guys tata cara dalam mengimbaukan dan memulangkan sombah dalam acara kematian. Dan itu nanti bisa kalau dasar-dasarnya sudah ada, kita bisa merombak sedikit banyaknya atau menambahkan dari pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan sehingga kita makin matang dan makin lancar dalam menyampaikannya. Oke guys, tunggu video selanjutnya ya guys.